odave ne mrdam nikud do sudnje ure. To sam naslijedio od pokojnog oca, tako da sam nastavio onom gdje je on stao. Ovako su otprilike izgledale tradicionalne crnogorske kuće na Katunima. Vole da znaju kakva je bila tradicija, kakva je bila istorija, šta su im radili djedovi. Gusle moje, moje radovanje, jer kada vas ja prokrila stavim na sve moje jade zaboravim. Sa guslama u ruci starim više od 130 godina, koje su mu ostale u nasljeđe, Puniša Pušelja priča nam o penzionerskim danima koje provodi u selu Pošćenje nadomak Šavnika. Na imanju koje je bilo dom mnogim generacijama njegove porodice, ovaj profesor fizičkog vaspitanja sa suprugom odgajio je 6 djece, koja su vremenom pošla trbuhom za kruhom. A on je i danas tu, na kućnom ognjištu. Živim na ovom prostoru koji je ostao mene od oca, džeda, prađeda i šukunđeda, koji je oko 830. godine doselio iz Srbije na zemlju svojih predaka, koju su napuštili 718. godine poslije ubistva turskih šehova, da ne duljim dalje. Znači, došli su na zemlju svojih predaka i mene je drago što sam tu i odavde ću otići kad odem Bogu na istinu. To poštujem, to cijenim i mislim ko ne poštuje svoje korijene, Bogom mu nije svijetla budućnost i tu nema šta da se komentariše na tu temu. Pošćenje se smatra najljepšim selom na Balkanu. Tu titulu mu je prije više od 100 godina u svojim putopisima dao Jovan Cvijić, čuveni prirodnjak i geograf. Krenuli smo u potragu za najljepšom džedovinom. Jesmo li na pravom mjestu? Pa tu ste došli u pravo selo. U najljepše selo koje po nekim zapisima se kaže da ne u Crnoj Gori nego šire da je najljepše selo.
čak bilo i u Jugoslaviji. Selo Pošćinje, koje se prostire između planine Vojnika i planine Ivice. Ono je okruženo s dva kanjona. Kanjonom Nevidio, kanjonom Komarnice i kanjonom rijeke Pridvorice sa druge strane. I dolazimo u jedan trougao gdje se šire baš prave prirodne ljepote. Selo je ovdje u svom vremenu imalo oko 40 do 45 domaćinstava, kako se kaže, gorelo je 40 dimova svake godine, koje je iznjedrilo mnoge dobre ljude, mnoge vrijedne i školovane ljude i dobre radnike, dobre domaćine i tako je sve to bilo u tom. Koliko ih je sad ovdje na ovom području? Pa Boga mi se, da ti kažem, Boga mi se dosta smanjuje. Smanjuje se, ima nešto još je ostalo tu, poneko se i vraća, da bar u onom dijelu ljetnog vremena da tu starevinu malo obnovi, da pokosi, da održava te stare kuće, odnosno i renoviraju se te kuće i tako uglavnom vraća se poneko i tako ima dosta tako, nijesu još, da kažemo, naši mladi to bačili u zaborav. Vi ste jedan od rijetkih primjera koji je ostao na svojoj džedovini. Pa eto, igrom slučaja tako je bilo, recimo, ja sam ostao tu, vezao sam bio za porodicu i moje roditelje, pa onda sam tu blizu i počeo da radim u Šavniku, u opštini tu i izlazio sam, stalno sam posjećao tu rodnu kuću, nijesam se preseljavao niđe odatle i baš sam i održavao to svoje imanje i tako, a to sam naslijedio i od džeda i od oca, odnosno od džeda, pradžeda, svih, to je bila generacije i generacije koje je borilo se, mučilo se i radilo da opstaje. Mada ovdje u odnosu na ostala sela nekad se računalo da je Pošćenje malo bilo blagorodnije, baš za te seljačke radove, lakše za obradu, imali smo sve na dohvatu tu, imali smo i dobre katune koje se prostiru na ovom prostoru gore put Žabljaka, to je Pošćenski kraj koji je dobio ime po Pošćenju gore, to su naši koji su i naselili naši, jer tada natalitet je malo bio bolji nego danas, pa su braća se dijelila, pa je nekome pripadalo gore, neko ostaje ovdje u selu i tako uglavnom Igore je naseljeno sve našim rođacima, braćom i tako uglavnom sve prirodne ljepote koje nam je poklonilo Pošćenje su stvarno za primjer. Lijepo je selo, Bogom dano, optimalna visina, mi smo na 1015 metara nadmorske visine, to je otprilike neđe visina Zlatibora. Pa sad znamo kakav je Zlatibor kao turistički centar, a na kojem smo mi nivo. Uspijeva sve što se tiče voća, kontinentalno voće, normalno, šljiva, jabuka, kruška, dunja, sve. Uspijeva paradajz, uspijeva sve, ali problem je što nema naroda. A zašto ih nema? Zašto su mladi odlučili da pođu iz sela? Pa to je malo pitanje za analizu. Nema ih zato što su... Pravo da kažem, nemam odgovor za to. Nemam odgovor za to, mene se čini osnovna je stvar u tome. Stalno se vežem za jednu priču, Bog nam je dao mozak, samo nam nije dao uputstvo za upotrebu. Kako će ga upotrijebiti? Ja ne mogu da shvatim sada da recimo ide iz ove ljepote, doduše treba
treba malo rada. Ali iz ove ljepote da ide i da bude uličar dolje, po znacima navoda uličar, jer za mene je to podstanar, pa onda da tamo tranja po privatnim nekakvim buticima, po onim piljarama i tim matracima, a ostavi ovu ljepotu gdje može mnogo lijepo da živi. No, šta da mu radimo? Ono što je specifično jeste da je ovo i selo, iako nema mnogo stanovništva, turistički dosta dostupno i prezentovano. Može li se živjeti od turizma ovdje? Pa opet da se vratimo na ovu priju priču. Može da se živi, samo ne znam na čem da počiva taj turizam. Ako ti nemaš ono standardno stanovništvo, pa da to on turisti ponudi sir, skorup, vareniku, gruševinu, mlijeko, kiselo i te stvari, na šta onda dođe? Da brsti grame. Pa nema ništa. Sve se, po mojoj procjeni, sve se svodi na onaj autohtoni narod koji je tu. Ali to ti je, kad bi ga računao po prosjeku, to je preko 50 godina u prosjeku i to obilato preko 50. Vama su živjeli ovdje i, koliko sam shvatio, i žed, i prađed, i otac, i vi, i ostajete ovdje. Pa mene tu je živio, gore je ona stara kuća, tu je prađed pravio, a tu je živio i djed i otac. A evo i ja dok mi sastave pete, ja ne mrdam odavde nikud nako silom da me makne neko. Kuću se nema Boga. Vrijeme kad je, kad se moglo nekako nekud otići, to mi je razminulo. Pravo da ti kažem, nije mi bilo ni stalo da ide. Malo sam vezan bio za oca tu i tako, ali mene je vođa mnogo lijepo. Lijepo mi je, dođu mi ovdje, imam sad 10 unčadi, evo sad 5-6 ima uda što skaču i prave zadovoljstvo. To je mene kapital. 6 djece, 10 unčadi, to je mene kapital. Prvo da kažem, nekakvi računi na bankama me ne zanima, ama baš ništa. Živopisna panorama Durmitora, 2 lednička jezera, rijeka Komarnica, ali i kanjon Nevidio, koji se smatra najljepšim kanjonom u Crnoj Gori, krase ovaj kraj. Zato godinama unazad i turizam u ovom mjestu doživljava procvat. Imamo dobar dio te omladine koja ipak je dosta vezana. Ovdje i ovo sad postaje malo i atraktivno. Ovdje imamo 2-3 etno sela koja su probudila malo i šta znam tu turističku infrastrukturu koja je malo zadobila. Imamo tu kanjon Nevidio koji je, ja mislim, čak jedan u Evropi od čuvenih koji je posjećan svake godine od strane tih turista, kako ih mi zovemo, odnosno nisu samo naši domaći, nego čitavog svijeta, prolaze taj kanjon i to je malo ipak po mene i atraktivno. Put i nas povede ka kanjonu Nevidio, jednom od skrivenih dragulja Nacionalnog parka Durmitor. Približavajući se ulazu u kanjon, sreli smo porodicu iz Vojvodine, koja bijeg od gradske vreve traži na planini. Nismo imali gdje drugo, nego vamo. Ono što bi rekli... Za svojima. Tako je, vuču vas korijeni, ili tako? Da, tako je, baš tako. Majka mi je tu sa Duži, a otac sa Pišća. Pa ovo je sad odmor, igrom slučaja, evo, uspjeli smo da se organizujemo, da dođemo porodično i eto tako. Uglavnom, nekako nam je ovdje najljepše. I tako nastavi smo put ka kanjonu.
Već na samom prilazu osjetismo svježinu. Temperatura vazduha niža za nekoliko stepeni u odnosu na onu u selu. Bistra voda koja žubori na samom ulasku u kanjon Nevidio natjera nas da napravimo predah, ali i da čujemo kako je izgledao podvig davne 1965. godine kada je kroz kanjon prošla prva ekspedicija. U njoj je bilo 11 ljudi iz Nikšića, iz našeg planinarskog društva Javorka. To je bilo tad dosta drugačije nego što mi danas radimo, jer nisu imali ni neoprenska odijela, ni opremu, ni ništa. Išli su samo u kupaći. I trajala je 2 dana, što mi danas radimo za nekih 3,5 sata. Njima je trajalo 2 dana jer su nosili velike kamere koje nisu vodootporne, što nisu znali šta ih čeka. Tačno znamo i mjesto gdje su noćili prvu noć, tako da je njima bila avantura duga. Ovo je, kao što sam negdje u najavi kazao, jedno od mjesta koje okuplja zaista veliki broj od svih onih ljubitelja prirode. Odakle zapravo ljubav prema ovom vidu turizma, ajde tako da kažem? Pa to sam naslijedio od pokojnog oca. On je bio također član Gorske službe spašavanja, alpinista, planinar i onda se to tu stvorilo, ta ljubav prema tome, i tako da sam nastavio onamo gdje je on stao. Ko su najčešći turisti koji žele da prođu kanjonom? Pa sa svih strana svijeta dolaze, stvarno, ali su najčešći, što se konkretno naše organizacije tiče, Holanđani, Francuzi, Njemci, to je. Ono što je evidentno, imamo iz godine u godinu da se dešava da turisti prosto krenu sami da idu kanjonom. Koliko često imate akciju spašavanja, obzirom da ste i u službi? To se zaista često dešava, to je po sezoni nekih 2 ili 3 puta u prosjeku, da kažem. Da, najveći je problem što odu bez adekvatne opreme, bez vodiča, sami odu i ne znaju šta ih čeka. Kraj nije jasno naznačen i onda se dosta puta desi da produže pravo, da ne izađu gdje treba. I onda tu nastaje problem, izgube se. Sad, šta neko ko odluči da ide kanjonom, šta mora da ima od opreme kako bi taj njegov put bio bezbjedan, aj tako da kažem? Što se opreme tiče, to sve ulazi u našu organizaciju. Znači, dobijaju se patike, dobijaju se čarape neoprenske, dobija se neoprensko odijelo, pojas, kaciga, u slučaju ako nije plivač, prsluci za spašavanje. Što se tiče lično moje opreme, ja nosim i rusak sa užetom, sa prvom pomoći, sa telefonom, sa slatkišima u slučaju da nekom šećer pane i eto, to je to. Sad, kad bi vas jedan turista pitao šta mogu da vidim kanjonom, kako biste mu opisali šta ga čeka dolje? Mi često gostima kažemo da je to kao mini akvapark, samo sa hladnom vodom, zato što se sastoji od nekih 10-ak skokova, što je adrenalinska tura, ima tobogana na par mjesta, zaista je to najpopularnije nešto. Kanjonom se, kaže Jakov, godišnje spusti više od 70 puta, što sa turistima kao vodič, što kao spasilac Gorske službe spašavanja. Ispunjava ga to što je naslijedio posao svog oca, Dragana Gaša Lalovića, koji je tokom svoje bogate planinarske karijere dao značajan doprinos razvoju planinarstva u Crnoj Gori. Bio je prvi Jugosloven koji je osvojio Mont Everest, najviši vrh na svijetu. Oduvijek je Gašo bio ljubitelj prirode, pa tamo gdje je stao kada je riječ o razvoju seoskog turizma, nastavila je njegova porodica. Eko selo Nevidio je sagradio Gašo Lalović, moj otac, prije nekih 15 godina. Ideja je bila zapravo da napravi mjesto za sve ljubitelje, da kažem, alpinizma, prirode, generalno turiste koji dolaze na Durmitor. Nešto kao neki planinarski dom, koji su nažalost na Durmitoru generalno zapušteni. Međutim, i biznis se vremenom promijenio. Gašo nas je nažalost napustio 2017. Tako da smo mi porodično nastavili da se bavimo biznisom i da slijedimo tu njegovu ideju, koja je primarno bila da očuvamo prirodu sela u kom se nalazimo
i kolibe su upravo tako i sagrađene u ambijentalnom stilu od prirodnih materijala, tako da je naša neka ideja i Gašova koju mi slijedimo bila samoodrživo poslovanje. Upravo sam to htio da pitam, negdje sami ambijent je drugačiji u odnosu na druga etno sela. Taj izgled koliba totalno daje dušu, a i tako da kažem, tom ambijentalnom predjelu. Pa jeste, ovako su otprilike izgledale tradicionalne crnogorske kuće na katunima, da kažem, samo što su naravno ove napravljene za onako da budu ugodnije za boravak gostiju. Napravljene su, kažem, od prirodnih materijala i možda ih baš to izdvaja da kažem, kamen, koji ih izdvaja možda od ostalih sličnih smještaja. Mi smo svakako u ovome bili pioniri i počeli prije nekih, odnosno radimo aktivno nekih 10-12 godina, tako da smo već se sad dosta i profilisali kako i u Crnoj Gori, tako i u Evropi. I zapravo smo i bili smo prvi nosilac eko sertifikata Evropske unije na sjeveru Crne Gore. Ne znam da li smo i dalje jedini, nadam se da ne, ali eto to je taj, da kažem, ono što slijedimo, što je bila Gašova ideja. Ko su sad ovdje najčešći posjetioci? Je li to tržište zapadne Evrope ili možda neki miks? Pa jeste, mislim, preko 90% gostiju su iz zapadne Evrope, najviše su Njemci i gosti sa francuskog govornog područja. Ima dosta gostiju iz Skandinavije, naročito ove godine. Mislim da je možda neka promjena u aviokonekcijama, da je to sada bolje nego prethodnih godina. I od ove godine zaista imamo veliki broj gostiju van Evrope, prije svega iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Saudijske Arabije, iz azijskih zemalja i tako dalje. Ono što je autentično jeste da i trpeza je domaća, domaći proizvodi. Sad, koliko smo generalno u Crnoj Gori imamo uvezan taj turizam i poljoprivredu? Jesmo li odmakli na tom polju? Pa smatram da bi to definitivno moglo da bude bolje povezano. Jedan od uslova koji moramo da ispunimo kao nosioc ovog sertifikata Evropske unije jeste da većinu namirnica nabavljamo od lokalnog stanovništva, da to budu organske namirnice. Mi otkupljujemo sve što možemo u selu. Naravno, nama treba puno više nego što možemo da otkupimo, tako da se trudimo da onda kupujemo iz drugih krajeva Crne Gore. Smatram da naravno to može da bude bolje povezano i da možda poljoprivrednici dobiju neke, da kažem, olakšane metode ili neke jednostavnije uredbe kojima bi mogli možda da svoj biznis legalizuju ili da dobiju sve potrebne dozvole da bi se bavili poljoprivredom. Ovo selo, čitavo Pošćinje selo, može da živi bukvalno od našeg biznisa i drugih biznisa, jer nismo jedini u selu koji se bave turizmom. Znači li to da mještani nisu zainteresovani za proizvodnju? Ne mislim da nisu zainteresovani, više mislim da im možda treba neka vrsta podrške da se time bave lakše, a sumnjam da nisu zainteresovani. Mislim da je svima u interesu da radimo. Ono što je sigurno zanimljivo pitanje, strancima šta najviše vole da jedu? Stranci nisu navikli na ovako jaku hranu i mi smo naš jelovnik dosta prilagodili. Mi imamo veliki izbor i veganskih i vegetarijanskih jela i to su sve, znači, jela od domaćih namirnica pripremljena na različite načine. Sve su namirnice koje su karakteristične za ovo područje. Stranci, boga mi, obožavaju naš doručak. To baš hvale i generalno im se dopada hrana, samo što je za njih, kažem, možda prejaka. Tako da ako ostiju više dana, onda su im ove opcije veganske, vegetarijanske vrlo dobro došle. Ono što je zanimljivo, obično kod nas u Crnoj Gori turizam onako kraće traje, što se kaže. Imamo godinama unazad da seoski turizam bilježi značajne rezultate i upravo seoski turizam je negdje, čini mi se, produžio tu post-sezonu. Da, pa mi radimo konkretno od aprila do novembra i ja iskreno mislim da to može da bude i duže i pokušat ćemo ove godine, testirat ćemo. Mislim da nakon pandemije COVID-a da su se ljudi više okrenuli ovakvom vidu turizma jer smo vidjeli da od onih gužvi koje stvorimo nažalost nema ništa. Tako da je ovo vid turizma koji naši gosti u Crnoj Gori sada više prepoznaju više nego ranije. Mislim da planinski turizam u Crnoj Gori tek treba da se razvija. Kao što sam i prije u razgovoru rekla, ovo za nas nije hobi, nego ozbiljan posao i mislim da je onda krajnje vrijeme da se svi i vjerovatno nadležna ministarstva i nadležne institucije prema ovom vidu turizma i ophode kao prema ozbiljnom vidu turizma, a ne nečijem hobiju, jer mahom se smatra hobijem, a to zaista nije i ovdje ima dosta prostora za napredak i usavršavanje.
Mimo stranaca, ljeto u Pošćenju okupi i domaće stanovništvo. Predah na svježem vazduhu u prirodi koja iz dana u dan bude sve izazovnija, glavni su razlozi zbog kojih se ljudi vraćaju selu. Ali sa prvim hladnim danima pustoš. Zima kao zima provodi svoje čari, tako onda vidi, to su više manje i staračka dosta domaćinstva ova koja ostaju, jer njihova djeca su tamo negdje Podgorica, Nikšić, dalje, čak i do Beograda i tamo do i onda, znaš kako, ostaje tu, još ima tamo, ali u manjoj formi, broj stanovnika je već oprno. Tako. Prije svega nemamo školu koja se ugasila, a ono je jedan prvi pokazatelj u svakoj sredini. Gdje nema škole i đaka, tu, Boga mi, slabo ima i sela. Ja sam, recimo, kad sam išao u školu, moje generacije je bilo oko 30-ak učenika. Moje generacije, znači to računam, 46, 47, 48 godište. 2 učitelja su radila u ovoj školi, ona 16-17 godina ne radi. Tako da, to je sam dokaz da ovo selo za 15 godina, što se tiče onog standardnog stanovništva, će otići Bogu na istinu. Jer čim nemaš podmlatka, ti ne radi osnovna škola, tu života nema, to je završna priča. Selo ne živi od sezonaca, ne živi od turista, nema ništa. Živi od onoga koji stalno loži vatru tu. A ovdje ima 20-ak domaćinstava koja su još živa, ali Boga mi u podmaklim godinama i brzo će oni otići Bogu na istinu. Neko prije, neko kasnije. Ovaj živopisni kraj pamti tradiciju i kulturu davnih vremena. Doduše, prepričavaju je samo oni stariji, dok mlade generacije gaze stazama savremenog života. Sjedem sad s čovjekom u kafani, ovim moje generacije ili možda mlađe, pa mi možemo da popijemo piće, problema nema. A ovo mlađe nabije, sjedu dvojica, trojica i svi tuku u telefone, vidim majku vožiju ove ženske da uzmu u igle umjesto onih telefona, one dok sjede da popiju kavu, isplele bi čarapu. Tako da mislim, to su neke relacije koje ova nesretna tehnologija i elektronika đavolu dala. Đavolu dala. Ajde sad, mi znam, recimo, išli smo u školu na veliki odmor. Imali smo neke one dječje igre, a onda smo imali da se zagonetamo. Zagonetke, primjer radi, zagonetke, pa onda pitalice, pa te rabote. Ovu djecu sada što idu u školu, ili da idu u školu i da idu oko škole, to sasvim đavo vaga na istu vagu. Tako da tu nema blage veze. Jednu jedinu zagonetku ne zna jedno ispričati, jednu jedinu poslovicu ne zna ispričati. To je katastrofa. A to je sve učinjela tableti, tehnologija, tehnika. Nije sam ja protiv nje, ali nekako bi trebalo uskladiti malo nekakve stvari, ipak se vratiti onim vrijednostima koje promoviš Salom Vuk Karadžić pa redom. Pa malo im uključiti u programe i ono što je on pisao, kao polupismen čovjek u startu. I idemo dalje. 90% mi imamo ipak i ove mlade ljude koji prirastaju, vole da znaju kakva je bila tradicija, kakva je bila istorija, šta su im radili djedovi, pradjedovi, kako se, sve su oni upućeni za to. Sad igrom slučaja vidiš kako je vrijeme. Tako je, svak hrli neđe neko je završio školu, dobio zvanje, ne mora da dobije tu adekvatno da radi, pa je morao da se neđe preseli da ode da radi. Bave li se ljudi koliko poljoprivredom ovdje? Ili dalje sve to bazirano na turizmu?
Pa dobro, ima dosta više turizam je tako krenuo prije nekolike godine i tako da ne mogu da sad tvrdim koliko se to bavi i turizmom i poljoprivredom. To je već u nekom, kao ono plima i oseka. Gore, dolje, to nije nešto da kažemo u mnogim nekim baš većim, ali ima, eto, ponešto imamo ovdje nekoliko tih koji stalno biju, imaju, drže nešto stoke i tako, ali to je sve u manjoj količini u odnosu na nekad. Nekad je to bilo, svaka kuća je imala od 30 do 80 ovaca, sad krava od 5, pa neka 2, neka 5, neka 7, uglavnom sve je to držalo, stočni fond je bio dobar. Ali iz tih fondova se i školovala djeca, podizala, održavala se familija, nije bila. Znači, praktično, kako kažemo, tim seljačkim životom se mučilo da preživljava se. A sad ne vidim da je toliko ni potreba, zato što nemamo dosta ni te mlade radne snage koja bi mogla da se bavi poljoprivredom, ali eto, uglavnom imali bi potencijale. Vjerujete li u budućnost ovog sela? Pa ja mislim u odnosu na svu okolinu koja gravitira sa svim tim, ja mislim još ovo selo bi bilo jedno koje bi imalo najjače potencijale za sve. Mislim u ovim okolnostima da mu je crna i žalosna budućnost. A čim nemaš podmlatka, ja da ne bio način da ti pokriva. A nemaš ti, kad nemaš ti, ne možeš ti praviti kuću bez temelja. A temelj ti je podmladak. A temelj ti je osnovna škola. A kad ti ne radiš osnovna škola, onda ti je jasno ko ti živi u selu i kakva mu je sudbina. Pošćenje je odavno postalo oaza mira i ljepote usred divlje prirode koja se pruža duž padina Durmitora. Zato mnogi žele da ostanu na svojoj džedovini kao važnom mjestu za očuvanje tradicije i identiteta. Moji su planovi, ne daj Bože, samo da budem bolestan pa da me neđe očiraju. Ja dok budem živ sa ove moje djedovine, pradjedovine, nikud neću doći. Ovdje ostajem dok sam živ.